बेटा थे भी पेन अर्जित था PHE pen water supply scheme rik frog afita di sama nong tu ararapan tang pon pe ajok lang tu alangsi cepador bom KPH tara langso MOS atau warning kan isi pleng play ako ajehak adim kacing hang do tanglo kacin net check aron re ahor ke air police atum excise department aphan ka hodai pon Dipua hiti arlo hon themi me COVID-19 ake so pu ajoine inut ke kat inut home quarantine ke padutoy Dokmoka pen denta khat adak PWD atowar customer bomb adim EM Raju Tiso kahumridam 18 nong lumbajong constituency angkang manja hiti pen kahelo kilometer cap di sama nong tu sikari hanse polling station ke parlo sarmian hanse arong ke sengcheng hakre sir kebra fli kebra hini aningkan pen pining suri hini raing koi aningkan angbongan ke ningkan trok si kebra ner kep arta pleng tanglo bonta pinyar ni anta towar ki sungchot kali echet he abong mate lang ejoy ki junji aphan anta chethan dam un e pin an akisung angdengsi donang bom lang pusi Newsfast Karbi Anglong apherang kiatum kahumri damahut akisung alam nang chethandun ai phi phu ani bu peda lo ni pu ni pai tum pen ni ga dak ki jot mo bang lo ta non puta la so lang ti ho men thu si ju nang bom lo akle the tum mane lam chak nang pi mane to war ta nang pi pu po lang ta nang pi pu po me lang ta top ni tu po lo pu po mai me pharo chi mai me phokap lại mai mi hori bong mai hori yoi sai yoi pe nang bai po election pa hai jin po hai det do te ar lo lang lang lo tum tai ma hanga thek thelang pen men tu pen ne alang la same along ka preke chu sokdam thai ka bidera joksin tum ana lang che ho coming thu pusta mini tum ju nang kok lo la pen la so lang ki jun pesini tum ke su kyun e same non puta jokon e la pen ke chu hang bom ba same maduta ni lang bang ave la pen ke non he non di ka ring da kalilo ring puta pudam de derlo nonili tumke langtuk pason se man derlo lasi non kachari bom poriborton mate lapen sabka sat sabka vikas pu athe PKN pen Karbi Anglong kapaching thur ang thek damlong lip lang pusi hadak aradatum tim Karbi Anglong aphan jongpon lasi di sama nong tu ahawar akisung thektik aporahot Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphansi towar cholang ding loputa kachuning ripon tuliram sa tum hansta me alang li tum lewang fruit pe posta me laki claim ki dam tum hansta me rongara tum hanon an anak ni tum kisung nang pacari nang lang cari son pulo tang tenili tum ning sampik ji pusi alang li phan chuni rilo manja pen dilip hanse mohor nebang sonjitiso Newsfast Karbi Anglong CM tuliram rong hangkabor ipena joinit dipu rong sopiar lo penang an RJ Pachelaro son sipu nong kachatang klong adim Karbi people hall thi hek pen KPH tarlang so kedam MOS pen kedeng 4-way atowar pika salam pen hodak men RJ Pachelar det lo buke sangkura ratta thek rong lo lapen hadak penang an aratum CM tuliram rong hangaphan kachuro jut unelang lasi kedam tang plike pratrok Karbi Youth Festival Catalona plang matijong acheklo suri hinira kre serkya paningkan lapen suri hinira ingkoi arkoi cheklo kijut malom bangso MOS pen 4-way atowar kasalamahut emergency kapatang daprang jipo joine non ningkan isita pleng pleyako la sotowar ejhak adim kacheng hang do pangcheng tanglo lapen drain kimi mejok arwe janglote lang chiti plakpen kachet harjianatsi dambomlo la PWD asai kampen lang chari lang pang thek ponte mesenpo athe ningkan sega phanchot kalira ningkan thokalisita ningkan hini kethom thir thip aphan siding te mesenpo pusi ratum ningjeranti news text report Newsfast Karbi Anglong Dipu town outpost angkang atumiyar nikang sampor phai phora chitima por malom matri hotel atheng no along kedo ihum wine shop along pen 60 carton sose aron re horke air auto hum thom dhansiri anat ke pon kang hu puwa berta longsi adim along police atum pali dunsi nebdun cheklo lapen ahor mu ke pon alo kavedat ajok TOP along pondet aphi bangso hormu ke excise department akhi puchini si TOP in charge excise department arideng hodai ponlo birta ke tok bom aporahut akang sai long pami milang प्राय 5টা টেস্ট মান বলা কোন দিকে গম পাও হেৰি দিপু মাতকুলটোৰ ওচৰত তিনি ঘণ্টা
pura asil ya aising motor nije kono moi sablo dekule mati to so dekule ini motor to lok mal bharti asil itu wine asil কি গাড়ীত আছিলে বুলি ক'লে অটৰ কেইখন অট তিনিখন অটৰত আছিলে ফুড আছিলে তাত 66 কাৰ্টন আছিলে আমি থানালে তাতে চিজ কৰি পেলাই থানালে লৈ আহোঁ লৈ পেলাই সেইটো সেইখিনি আমি এক্সাইজটো হেণ্ডঅভাৰ কৰিব পাৰোঁ কিমান কাৰ্টন ধৰিব পাইছে নি লগত মানুহ ড্ৰাইভাৰ কেইজন আছিল বেলেগ কোনো নাছিলে ক'ত লৈ যাব বুলি কৈছে ধনচিৰি নিব বুলি আনিছিলে তেওঁ ৱাইন শ্বপৰ পৰা আনিছোঁ বুলি কৈছে তেওঁলোকে ইয়াত ক'ৰ পৰা উঠাই কৈছে নেকি ৱাইন শ্বপৰ পৰা লৈছোঁ বুলি কৈছে ডিপু ৱাইন শ্বপৰ পৰা ৱাইন শ্বপৰ পৰা লৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো কাগজ পাতি দেখুৱাব পৰা নাছিলে সেইবাবে আমি এক্সাইজত চমজাই দিবৰ বাবে যত্ন কৰিলোঁ Ipupen, Pankaj Deka, Mohor Nebang Vicky Singh, Newsfast Karbi Anglong. Kheroni langthat aronga mekar babudera apai sangpi mekri bepi alangli keso piningpen aningkan hini pleng erlo. Alangli are pamoy keso joine, alangli tum along anlo keso ka celang dam, Dipu Medical College along anta celang dam lo, bonsitame nahokta medam iye dera joine alangli tum longle phelang anta pedam nangkok lo. Bonsitame non anta ke magically barpi barso anta adung munit dodun dete chiti thek theder anpin lo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council along kachari pon ake theki dingatum aphan mate CM Tuliram Rong hang aphan along kaprek along kesu kachelang dam long ji aphan babudera hin pen kerap kachahang pon. Kheroni pen rensing teron Newsfast Karbi Anglong. Dipurong sopiarlo atumia jo por phai kep apor Powerhouse Ahawar Sardar Pati Malom Bahini Honte Meme COVID-19 positive Ajay Narayan Rai Lapen Fakira Singh Atum Bahini Aphan Police Atum Neponsi Medical Screening Test ke NG Aphan Ambulance Pen Medical College along Ponlo Lasohut Police Atum Kapreka Sai ke Dokok Api Ajay Narayan Rai Abang Katjuipu Birtalong Sita Fakira Singh Abang Medical College along Paledun Sita Lasohut Dr. Kaveda Rajok Alang Lipan Hempt Pachewang Juisi Medical Kaping Karating Home Quarantine Padotoy Pinpome Fakira Singa Bangke Oto Sikewek Lapen Ajay Narayan Raya Bangke Kamchong Dat Bom Pensi Cepang Ring Bom Pusi Pachini Pon Dipupen Pankaj Deka Camera Person Vicky Singh Newsfast Karbi Anglong Kedamtang aningkan ko anpen lone dokmoka pen samilang swadak PWD atowar celeng no pin pu apong birta along paklang ponsi radatum kachuningri alam klanglo bangso atowar heno etpu theglong si tim Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang ke jajok bangso hawar non malom towar kasimar asai dengbom aporahut PNEM Rajutiso engineer Bodon Tiso atum pen humri damsi hadak kopi PC kahenoma putha langtar dibdam dok muka pendak laman dulian tuara selam mom tasila bangso tuara nang selam nang kelang ta sonlo la pente la bangso tuara jaga long pena ana kal phado muka kahenu kiwak tang kiwak lu sondu pum cinisi dak mane spot long nang kelang kiwak la si pena ana kal phad kahenu long theging la sila non kalau soal kalau hat kahino muka ke pami family pemulung estimate ni papa selam ni panu bang engineer assistant engineer lepas di SQ saya bodon tisu dari control sewan la sorting kasi untuk proposal pipo kasi la satu proposal tingkat klaim polit lepas kalau dak main mage dak dan ada bojarang bong mungkin la drain ke bejonya pente kalvari kumdo la so kalvada bangke la di citai thi bamar bang silang paru ne athak pen tuara thak pen silang mane parnang ko pike jeni si tuara bang ino daptang ti do la sila dak lang pacheling proji lo so farman ke dak kalvari silang ke dutang kalvar seta non te mutar sa kalvari si padu Dokmo Kapen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong arara farman hemprek long letik sang sepu alam chak ateng si pini anta hemprek a farman che songpon bomlang lasi labangso hemprek palong japan pura parliament along government bill articles 244A Indian Constitution along ketok aputhak kanchas dikom abitung atum non aprang Assam Legislative Assembly do de ako bangso government bill ponang jipusi kehang lasi bangso along Karbi Anglong atok anu along benar ketar pon padopon
Pinpur me kanchas dikom atum hemprek aparman ningkan thongkebra pli sose kache song along karjap lapen hamphang asong angbong hemprek aphan karjap thip hamphang asong lo lasi non eprang hemprek akache song ase angtong along sankur arat atum setame bangso hamphang asong mate kanchas dikom along cherap chetu dunangji aphan tuning ripon lopusi birtanang pali KSA KSYC lapen usuka paklong kamarutum pini COVID-19 pen kaching right hekje puthak cherok tokomai kedeng bangso hut bilughat alangsun mate picnic spot alongta kaprek adim pen kijui kilang atumaphan pawanglong ledet je puthak ta chethan chimungpon anparta mask hand sanitizer haihui radaphan ronpon bangso hut paklong kam sub center Dr. Ronghang Chetong Dunsi bangso kisupen kopi PSI pensi kacepa jokma aputhakta hadak arat tumphan thanpon la sohut rongasar bodon taru rongasar maipen khorsing tok dia tumta chetong dun ini nilitum dak paklong kamalong lutar lia song mate jasemet la KSA KSYC lapen usuka atum paklong kamarolong klembang phuatum ben celangsi paklong kam hawar Manila coronavirus mate COVID-19 na puthak cherok to kawi pinlang mate ratum ke chini dak la pukalilang athila dake ke pa phihu barat side lamat si laso puthak nen tum radalong la COVID-19 na puthak koson si cherok to pen gedui ma la pen koson si COVID-19 meng cepa jok thegi ma laso puthak sin tum sideng ponlo sedak paklong kamalong rong thong kebra phodo la rong thong kebra post amini tum pinyang bong si pale yaji la pen haladak nitum halatum rong ratum pen COVID-19 men kecepa jok thak lam chingki chethan paduji lapen alang lai tumphan kachirin nangji puason mas lapen sanitizer ni tum keron pon paduji dok mokapen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong Non manok so pan beer time tong sina. Wang ignon atur bamboo industry dongkamukam chingribe arong West Karbi Anglong cek lapen bulukapen kasemar pon ason an mesen a quality pen dak atur bamboo industry West Karbi Anglong dongkamukam along longpon igji lake sofa set bed stool desk chair rocking chair lounger chair and table lapen flower stand etc heihui longpon igji kachini jiaphan 99577 67037 lapen 99577 5291 along Humri Iglote Long Igpo Anparta home delivery setami Longpon Igji. Nowhere around the globe, but for the first time in Karbi Anglong, Baitha Mathematics, a unique digital online and offline tutorial classes is going on at Shipari, Krohem Colony, near Sikh Temple, Dipu, Karbi Anglong. For more details, please contact at 8134947373. Email ID skbaita91@gmail.com. Thank you. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Beer takan to be mancurui thulu. Keroni PWD subdivision along labor mate PWD atowar pia kungkung kangram haihui kelang nang jetum saike klem kalisi hem tot lunpen acheklo jonwang abai nongnong boy sonsi Keroni pen jengkha kacheleng PWD labor mate atowar kapang thir nang jetum amethang asai kacheklem thekpon longle sonsi towar pia kungkung sitame pangram ai lapen non barla por hod inghanalang kithur thedet pen lang chingten plak lapuson thekpon long munit cycle lapen gari motor tempo pen kachepek akisung donang koktiti lasi jokomar dosita dopake joyason mandet lasia teklo jontin abainong abangke hem totlun pensi
chodeng long boy lasi prabjin pen towarakung kapangram ayajo hai hui kepan kapang thir edji lapen langbung kachingten plak lahai akhurdong kitho edji phansi cherok tokaratum pherangkia thengnu kaningje hursaide jengkhapen pubitro kathar Newsfast Karbi Anglong